The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Lanang pau ke jingwan poi ki kampen roy hamauti constituency Hariboi district. Hakabalala ban sakhi na kapor sakapor bau nong mikmat pajba ka than umpa Charles Marngar. Ulanang laban petni shi pajba ka ke constituency yagi kam ki bam mau kum nong mikmat pajba ula shimkhia ban ut ban nam syak sarkar bat klem sep ei ne klem sateng ka sarkar ru kalapan skap bat ay yagi kampen roy shi ke constituency. Haka arpo khandai terik unaitung arajar arpsan UMLA ke Mahti constituency Ubak Charles Marngar ulalek benia kenduk kerpang yaki arteligi kenhun jongkin nong ilam senong hak juga sengi haswaban pentre yaki arteligi surok ki bakathan gal ap khemilanti nadu bayo yak jela ke bapura kini ki arteligi surok ki degi bala penmang naga skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana lade ke PMGSY kawai ke surok kadai ke bana per chalempoj ka bajrong khatsan kilometer bat kawai pat kadai ke surok na maulho japam latar ka bajrong pra kilometer. Kajingla ye kendu jong ba Charles Marngar ye kinong ilam sinong galong ban kentu ye ki bakin ai ye kajing trilang bat kinong pentre ye ki tikar tali surong kabalong na kabenta ka bit kabyang jong kathany habawan ki kampen roy kinong ilam sinong habaro arteli ki jing ye kendu ha ki sngi kilapan pau ye kajing kemen bat pediang ban ai ye kajing trilang na kabenta ka suk kasany jong ki nalor kinong ilam sinong bat UMLA ha ki sngi Laidon lang ru ki officer na katanat PWD na Umsning Division. Rengkat ru badu kontraktor uban pentre ye kejing sina ye kitik surak. Ha kabagi laito, babaro arteli ki surak thamai on pendap hapo ubanai lber jong senam arjar arpon reo. Surok ubal asa selam ha habakin nong song snong kilamat jing ye sha habakin nong song snong jongi kilaya sha bros kata lar kadai hakarap karyang kapang gestam inrai ngasok kemen mentagasngi ba ngilayo ban penbait ban sedang no nur surok hakaba ngilayo wan lang na kaliang jong ka department pidul di department ki officers rengkat ru bat u kontraktor uban sedang bantrei no ikni kekam yang isngau kemen ba ngiyo ya kejing ya trailang na kirang ba snong gi jongi ngiyo ban pensai ki namar ke sistem kerkom trei nu surok ke compare na ki wei ki skim ki bangi ngiyo kamtam haki skim ki ba menswa kani kerkom trei banta ga iper namar ba ki le da kani ka new technology but ngiyo i ba kadon kejing long success katu kani ki surok ki blada bansna kejing scam jong surok tinggal so kemen ba kirang ba snong ke lakular ban ai kejing trailang namar ngisngu thu hakapor bangi sedang ban le simen swa bangin siang rong yau nu surok kadon kapor ke bangi haban penyai shwan ki kali na sharut jong ka surok ba kanam pra kanam pat ke tu simen di kata kadai ke dauba ke dausan ke ba ngawan kumnong mikmat bandon ke jingis thu jingmot lang ba kinong song snong kabaan nang ta ngipan ke jingi trailang na kinong song snong kinong galam snong bakin perlong ki meeting ki snong jong ki bakin pensai namar shani pitep ki kali ki bakit ki baba ki bun maha tikini ki heavy vehicle lan ki kali bakit markia kimlong banya mar sendap ban siang simen
ke jingkerpat nak leng jonga ke por kalong ba kin so bah ban ai ke jing trelang ban volunteer lam bengkat be kinong tre jong uni kontraktor tenga sokmen ya ke jing don lang baro kinong lam sno bat sai sisen nak leng jonga ngapan pau ke jing sokmen ke bakrau nak ke benta ke jing simkhia jong ke sarkar nadu deputy chief minister isa prestun song badai bapek bakmi ya ke PWD ke jing simkhia ke jong i nang ne na state hadu Delhi ban bud den bat kani ke surok kala urlong kamdai tang kani ke surok halam phoj ring sokmen ba menem step ngila yo ban lum ye ke jingelang hang te ke snong terkhang kilai ti ligi snong kamau lo ho ke terkhang bat kapam latar hang te ro ngila yo don lang ginong yalam snong ginong yalam na ki village organization ki senglong kmi ban ye kren ban ye phlew jungmon halor kine ki kendon ki ba ngihap ban bud renti kenang ba kani ke surok ke jongi kenong ke ban ne ke baskem bat bakan nomdon ke jinglut phut ban tre arsin yu surok namar ba kum ba labatai pi mene shakman awai pat ke ba ngakwa ban penpau kani ke por hage be dei bat ke jing pentre yu ni surok ke jing wan kenang jonga man ke singi bat rengkat bo kontraktor ke dei ban penti kena ya ke jing baha ke jing scam lane ke quality jong surok ngitip kat kum ke guideline jong ke surok labat ha ban trei kum tu nrei da ke jinge don lang girang ba snong kila pen sngo ba makiro idon ke jing angnot ba ke jing kwa ba kontraktor ba pen trei ke surok ude ban pen trei ba kum nong mi khmat ngam kwa ba kontraktor jong yu sabut nam ba ke department kan sabut nam nrei ngin yo surok ba bha ba paka kanam dei ke buram ya ke department yo kontraktor nrei kan dei ro ke jing mentoy jong pat ba nong song snong ki ba penon kam ki bayaj nong surok te sai sisen nak leng ke zonga napan pau ke jing ai khublei ya borok ki nong yalam snong nadu manem step ki ki lai li snong mentah hang ni ya ke snong lempoj ya ke snong tiami kramboro ya ke snong predisal ya ke snong amkhang ya ke snong umlaper ki vo jong ke snong mlaper ki blai don lang hang ni ki nong yalam snong jong ke snong mlaper ya orang ba snong ke snong mlaper bat ya baro nak benta ke jing trelang ke jong ang hebe foro sewa gostong sokol jinge heu tunga MLA aro jinge chor baharo tawi dun jinge heu meeting video indana musi hebe jinge umla bere para lumphina thuge liwa lamgo komara tik thonge pudilana phiwa jinge PWD department e officer tongo ar bana hebe MLA tongo jinga musi short khata gota oska ar tik hongo hona nei khata ga assurance gota sing manga ar jing pisi pore pora agine pana tawa thuge tikuri 13 bochor honga je lam jawa umre berjing pina angai bo belek belek umsini jing lina hongai bo jing ya thongre kodara mano tebo eta jing hebe MLA ne raba ko trale ar hebe PWD department ne jingo morom no ko trale jing hebe lam go manga ar jing pangai sukho bo honmadi jing atkal laido bigani kun sewa bangai osto jing jinga saralawa jinge MLA Charles Margar go bo ar jinge yaw nanga honmandi jinga osapiwa basar lana piwa department go bo jing bibura bo sewa osto aro jing sewa go bo osto jinge Meghalaya sarkar go bo jing sewa bangai osto I on behalf of Lumpur area I would like to thank our MLA, Honorable MLA, for sparing us and for giving us this valuable message today that from today we are going to get a good condition road. It will be completing within this 6 months. Therefore, I thanks to our Honorable MLA and to our BWD department officer also. And also I would like to thank Meghalaya government for giving us such a valuable such a great opportunity to us to get this connectivity route.
Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Rainbow of Sound Music Academy Badan Maubri Ripoy District baju pelong shisi in shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri abkhot kawes ng bahaban a admission ye pi baro ki knaret bat ki balar ng baro ki bakwa banyo ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal los nem kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin simpan ta kiran san ban peni ki sap ki phong ki bakidon ipadiang sompai pi baro ki bakloi berman pulie angani music school ban tep khambanya sompha ban phone hagi number publish bun